Allahumma salli ala Muhammad. Dulu tanya kata tretan Islam dempo saya hadir makin meni lebur tak lebur maca salawat, seneng tak seneng maca salawat. Berempat kali tandretan Islam dempoh lagi bini maca salawat sehari semalam ke Kanjeng Nabi. Tak ning bitong yang kinapan si bitong kamu tak maca sekali cereng sabarang jebus kempus maca salawat ke Kanjeng Nabi sekalian iya toragi nengki maca salawat ke Kanjeng Nabi sekalian iblis bi Allah sapolokane. Amin kote ya Allah mi beglia aja minta garing semenep mun maca salawat ke Rasulullah 10 kali iblis bi Allah 100 kali. Mun maca salawat ke Rasulullah 100 kali iblis bi Allah 1000 kali. Mun sampai tantretan Islam dempoh lagi abi ini maca salawat ke Rasulullah 1000 kali haram kolen noreng jadi keluar poin neraka. Ada kendura men guys. Aduh, bahkan banyak maca salawat ke guna Gusti Kanjeng Nabi, banyak maca salawat ke sengkok sahabat boy ku aku nang swarga bekal banyak bini nai. Boh, ada semaca amin sekali. Abu mun maca salawat saya bu pas syafaat Rasul lima masuk ke swarga gula ben sampean pasti paringi bini bi Allah saya bu duduk rumah. Seneng tak seneng mantar jadi orang sah di salawat, mantar jadi orang sah di Quran, mantar jadi orang sah di ibadah sampai mati abdi ben ajunan ngiba Islam ben iman pas boleh tebu negiai siki puru ilmu abdi ben ajunan iare samangken ju toju ikak dinto secara manusana toju nengi korsi kan pagajan toju ikor kan aku dungan tatarop kan secara hakikat sesa ungkuna abdina ben ajunan beni toju ikor toju kalim benga malaikat. Amin kote. Aduh mak de iya saya kakodung beni tatarop saya kakodung lim benga malaikat tutu malaikat semakin napun rabu mulai gila terus terang saos dak ka umat Rasulullah senyari ilmu ketika dintok keluan malaikat rabu catat setuju si hadir makin panikai catat kenapa boleh sejuk toju penet ingat panikah magi sa ceuleun di timur sa ceuleun catat ben malaikat pola mak bede setedung di dalam catat bi malaikat engki mari catat ngapur malaikat matur ka Allah ya Allah ya Rabb apa abdi ngeleleng Gusti iya coba dong padahal Allah lebih ngauning ya ampun ini kan zaman ada bahasa dempona coba dong bah seluruh dunia abdi ngeleleng bah depak ke dempo berde Gusti apa saya temu kabulana ajunan umat Rasul ajunan laki bini ju toju kapi Gusti apa saya laku ngaji adikir ingat ke ajunan oh iya mari catat lastari Gusti. Amin kote. Aduh lah mak beda orang ini belajar tak tahu ke aduh lah. Allahumma salli ala Muhammad. Mator malaikat majazauka ya Rabb kenapa belisna ajunan de kau kabulan ajunan de kau umat Rasul ajunan sejuk toju hidup pobara kaisa Gusti kenapa belisna ajunan jawaban Allah takung malaikat engkau tanya pora kapi kau orang sejuk toju alhamdulillah malaikat semator malaikat merotes Gusti apa sapura kapi sareng ajunan iya cek sapura kapi Gusti mida iya bode tak ngaji Gusti bode sacolon bode saculen bahkan bode setedung. Kenapa jawabna Allah?
La malaikat la yusqa jalisuhum tak pacala akak tojun orang sejuk tojun malaikat apa boleh sepenat makin saya celen do saya cuelen bahkan pola mak beri setedung malaikat mun bedi sekitar dia la yusqa jalisuhum tak pacala akak sapora kapi bingkok malaikat dia ore ki kurang dia mau matakan jeung nabi engki manggalai paringe oning gila orang andi ilmu pandai fokus ke Allah, fokus ke Rasul, fokus ke agama, fokus ke orang tua, fokus ke guru, fokus ke tetangga, rukun bentaretan, tak kira bengal je mun ke guru, orang andi ilmu, mun manfaat dan segala, mun tak manfaat, lo berbagai guru na, jago cai salah, tapi nengi bunangkah, sesanikah, mun hidumpo tak ada, paling saraan boleh. Gelu ya tahlangku ya nun bagabore Allahumma salli ala Muhammad apa guru panikan nun gele nun langsung ga Rasul langsung ga Allah mak kulo benadunan mon tak karena guru eka masih oneng ilmu eka imma sekenal ka Allah eka dimma sekenal ka Rasulullah eka dimma sekenal ka agama eka dimma sekenal ka akhirat eka dimma sekenal ka swarga eka dimma sekenal ka neraka mon tak andi guru tak bisa gula ben ajunan engki napa bundan nenggak gula cerita we pahmon ya pas nika cerita mak beni hadis engki kula pernah ngene kabar cerita Syekhina almarhum Kyai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Penggalan Dembangan pasira sisa tak guru kaki Khalil mak boleh karo sacoba temur gula ban ajunan tak guru guru na guru kuruna gula ban sampean kuruna gula ban sampean akuru kaki Khalil enggi nega gula mator gila kuru langsung ka Rasul langsung ka Allah pada tatangkeun kaki Khalil menika cabis ben anan ben binina assalamualaikum kiai waalaikumsalam kaki jong ampun galak bahasa kantona kaki jong engki kiai bedapa ke ngajabis enjak lah lain dah habis di bedah oh engki kiai apa masraki anak abdina mun duka punten ngaji punten sekolah punten beres sinting benjong beres kiai beres pada remak cong anan kaki pasraki kangko ngabdi ya kiai nih bahasa ngabdi semakin sobung cereng sebereng sampean bahasa ngabdi sobung ada bu si kiai iya pak entar kenyai namun dia jebet habis kenyai pada pun pemahatur ke kiai periksa ni benyai kemanan kakek kadinto siapa nyaman Muhammad periksa ni Muhammad kadinto siap bet insyaallah siap ia mun siap mat laku pagi-pagi si laku si demardem olok salamnya dan Roma on untuk lekas ke lakuna Muhammad olok salam assalamualaikum waalaikumsalam ben mat engki kenapa tugas abdina legen toy tekon teke nyai kin toy telim tekon tek mun lama banyak betul insyaallah mun sepo-sepo engak ke betul gitu mana bi ajunan engak gay beda betul lamba aji amatu kesaban betul ji panapa isena congok ben Muhammad kau tasik gak dito iya bagaimana dimah jual cecaki ke tatangke raga gini gak dito jual iya harganya seberapa sekian petolema serajan satos galak ben Muhammad isoon galak ipekol galak ikepek mangkar kagak tatangke napa kini kata cukup tiga emak ditelem dijual engki berempar kena sekian petolema serajan satos dibeli ben tatangke ngalle kata tak lain ni tabar benda tangke sekian sebitek ter tak sepenting sekian petolema serajan satos tak ngalle di bentan guru ngeliling pun hari pun malam tahunan Muhammad sampai abi ini ya wiridna pun hari tak lain sekian petolema serajan satos sepenting sekian petolema serajan satos ada di bentan guru tak nyimpang di bentan guru tahunan datang ning tuana assalamualaikum kiai waalaikumsalam kaki dong engki masalah Muhammad ya engki bininna seng ke kaiti Allah ka
aduh mun semakin mengikuti sama nikah balapan mun tuke eteret benepan benembun kui minta ki lepas babi ini ting mari babi ini nyon bangabora kiai anak mari bini du minta pan contoh sederhana Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad sengke kiai kiai oh iya kengko tak dilis belis ya dong Muhammad tahunan ini nak abdi tak perlu beli sena ajunan kiai apa karo perlu barokah doa ajunan oh iya tutu kiai kita panggil ini kira pikiran kiai pas ngolatin meja pas meja beda paku dulu pas pun ben kiai Muhammad gak dintok iya paling ngaji ben kiai coba hilang ya engki pas ke sapu beni sapu biru teh jarang sabarang engki paku dulu pas sabuai puntel ke sapun mulai abi ni kadang-kadang buat tak ada kerjaan ke Malaysia tak ada kejitaan ngeleleng nyari kalako akhirnya debak ke Surabaya ala ko kapal lebak ke luar negeri pas kunci lah benga kamar kapal ka robi Allah ilang tu tibas pengumuman orang sandi kapal pengumuman korba di sebisa muka kunci lah benga kamar kapal korja barosa kunci hadiah telu hajian mbuh sebuah dana ilmu gambar kapal laki bini raja kene tuang udah keluar kapi nemu obing itu cuaki tak bisa nemu todi itu cuaki tak bisa tak ya ini benar Allah dulu bangio repeller itu cuaki bilu jatuh lubang akhirnya kari Muhammad ketibi kur-kur-kuran dia tinggal ngangkoi cuk lain dalam hari kapi pas bi Allah pada buka hati Muhammad berokana kuru aduh mun tak sedikit ai pokok dulu lambe ruah pas galak di sapun pas ngucap Muhammad bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah pas waki bi Allah pas masuk pas tek sakone pas buka telo hajian teh amin ko teh aduh orang apa di hari ya tak bebak bila tu gedempon nikah alhamdulillah mulai Muhammad habis ke kiai ben binin assalamualaikum kiai waalaikumsalam kakek man engki kiai demam ya abdi tak dena aduh ala kerja abdi kiai ala kuah kapal kiai dapat keluar negeri dia orang Muhammad alhamdulillah kiai barokana ajunan lebat paku dulu apa mati haji abdi ben bini aduh alhamdulillah iya mat iya kari setong kiai tak nemu orang pola pas ajunan kesokan engkau kiai berman sehingga kesokan iya maju engkau norah apeureng kiai ke Mekah amin kau teh mana apa kan itu kiai aduh lah aduh tak aduh ya Allah Allahumma salli ala Muhammad ini kan kula matur gila santri ke guru langsung ke Rasulullah langsung ke Allah pun todok lekas Muhammad mulai ke Madura mati nyosong yai nurok bunte mari pendem italken ben kiai mari talken kuper kiai malaikat mungkar wa nakir akeun teh mereka Muhammad marabuka siapa pangeran aben sekalian betok lemak serajan satos waman nabiyuka siapa nabi naben sepenting sekalian betok lemak serajan satos mundur make malaikat munkar wa nakir tegur ben Allah malaikat munkar wa nakir labbaik kenapa Gusti mak mundur mereka sebagai dia aduh bahasa apa saya yang Gusti abdi tak mampu Gusti bahasa apa Arab patan periksa siapa pangeran ben sekian betul lima serajan satos nabi na siapa ben sepenting sekian betul lima serajan satos bahasa apa na pakai itu Gusti abdi tak mampu ada bu Allah dur mundur kakek tangga bule jai gua amin kau teh aduh ampun gay cukup sebenarnya kebui gay
Kenapa cek lian orang ya? Cek tengel le. Aduh, Allahumma salli ala Muhammad. Tetinun kalanon. Mun urusan kuruh. Abak teka kuruh. Lillahi ta'ala. Barokah jabun kiai komar kela dari Allah lebat kuruh. Maka salah jawab naga malaikat. Bela bi Allah ta'ala. Jaga je mun ka kuruh. Aduh. Kering muni belai malanda. Muni kiri banglo wah mun baru bangotak mun kepada naon dua pemakai jimela tam nyacam meloloy kepada bejeng ke timur bejeng ke deje bejeng ke laut bejeng tadi saya bahasa boleh karo bejeng tadi saya bahasa boleh karo guru gua cuma dia bejeng tau le calo apa bekir teh mun bas gula ban sampean bejeng andi keluarga lema bejeng duhur berjemaah totok lekas assalamualaikum calo lema datang asar boleh calo lema isya maurib calo lema isya calo lema subuh calo lema pikir celo tedung mun sampai setahun ni sebab kamu calo jual ke pasien ke baru orang landi calo gagapi hingki kan mangkana ad-dunya darul amal wal akhirah darul jasa dunya kan ngalako akhirat kan li sebelis gula ben sampean mangken manika ala ko bagus manik oh li sebelis ya akhirat ku lakukan semenika abek teka guru li sebelis ya akhirat tau sarepot alhamdulillah ingat ring dempo samangken tantretan Islam dempo satretanan ben gula ta engki mandre terus apolong ta akhirat engki ma samangken ya alam bi Allah orang-orang dempoh termasuk gula sedaja menika insyaallah ya alam ben Allah engki nika mun tak percaya sampean sebun Allah pengalaman Allah walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyiatihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun orang-orang seiman salako bagus bisengko isapora patah ada utusan niku alhamdulillah wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun pas biseng kok dengan Allah ibrina balisan lebih bagus ya tembang lakona orang jereh kok aduh alhamdulillah untung ada di umat kanjeng Nabi Muhammad pas ki ala ko bagus enggak menikah pas ki libur ngaji enggak menikah panapa balisan Allah walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nikma ajrul amilin orang-orang seiman saya laku bagus bisa kau bina balisan panapa saya lebih bagus saya tebak laku gulaban sambian pegal isabak nengis warga nengis warga min tahtihal anhar songai ler ngaler salah nengis warga lah nikmat luar biasa sungai yang paling ngalir bi Allah Ta'ala benih sungai dempo bede mun sungai dempo bede benih ngalir ngalarkar benih kerodin hewan saya kebah makin manusia kenjul emas koning keng saben-saben koning tak tanto emas sambian mun bede sungai bening koning kenjul cekor jembu takut tepak ke selembu salah iswarga sungai lel ngalir khalidina fiha pada keng iswarga Allah alhamdulillah nikmatul amilin itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal nih mun umat kanjeng Nabi ala ko fokus ingat panikah janji ben Allah janji Allah apa swarga Gusti Allah itu umi benapa bani itu umi gedeng gula beri je ya enggak sebaik meja ini Allahumma salli ala Muhammad engki laku bagus gula ben sampean odik ning alam dunya tak kira abid eka sangwa mate abu gula ben sampean bekal habis ka Allah Rabu ke Malik Sanusi tuh kaji berapa belum tuh belum Rabu abdin tak ada ndek ke tak gendeng abdin sampai saja maki Allahumma salli ala Muhammad bakal habis ke Allah orang-orang si iman
orang-orang secongkak sombong gendek takabur seperti orang-orang kafir bakalan habis Allah. Tak setuju, tak boleh. Innahu mayyati rabbahu mujrimam fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang secongkak sombong gendek takabur seperti orang-orang kafir aja habis ke Allah ngibe kafir. Kenapa tempat itu tak ke neraka jahannam. Na'udhu neraka jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Tak mati tak udi tak mati ngerkelenger. Teti pong cik udi gula ben sampean tore pabanyak lagu bagus. Mun gula ben sampean iman bagus ada habis ke Gusti Allah. Wa may yati mu'minan qad amilas solihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Orang-orang seiman ada habis ke Allah ngiba iman ngiba amal sebagus sabak nang tempat-tempat setengki swargana Allah mantar tepaga gula ben sampean. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kula yakin gareng dempot antaritan Islam dempo kayak laken bani bagus-bagus kapi. Ada hari ya kon lakon cot nyorot cot amin setong dua. Kula yakin gareng dempo tantretan Islam dempo kayak laken bagus kakapi. Mek temu jak bagus. Orang laki bagus nikah saya temu jak bagus tak usah ngabes ke jauh nah tak usah ngabes karo rajinah alias bini nak karo polempo tinggal di gula lempuan ben bini nempian karo mak tinggal jalan malarat ego tinggal kalampian tus meletus tak tahu demen saya temu jak meletus riberin jay abdi ni yonceng ben bini di Sumenep topote pejeng esak berjemaah gula ben sunat tah mare pejeng sunat tulu aki bi gula tanang kebudi galak ben bini siom ni kan nyaman deng bini soleha kabar mare pejeng curaki siom mari siom gula ngocak mayu ceke yonceng ben ke Sumenep gula katanyaan ke motor ni bini si ke kamar. Aduh janji bertelepon di depan ada wah nek bini nelpon ya ya Allah lah karta amit abdi negela jaya nu ben rakadil langsung pak mangkat ke motor pas nelpon gi buru ada di mana sayang borgelap magi koltong deki mari pejang duhur mun sempat mun tanpa saya gage anapa la tua siapa ngodak la tua aja dulah mi tengil gedureng dempori la tua iku anapa magi la tua mun ci genteng magi lanceng mun mengeh abeto-bento kenton tak ngo milereng la tua ngari ya la tua iku. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Ampun abdi ada tek sajam ber sajam motor aduh mi abid kelu dem terji deki tele lambat tak betai congok bi ten kula gay engki de bagala bengi congok aduh tak kula nungku meneng bini gay orang bini itu mulai dari Ibu Hawa sampai ke kiamat burlebur na tenten ya sejak acaan miring gula ngocak di budi aduh magi keadaan mun telereng mereng gula bur pas ngocak ni bini derem gula sepender apa mun kalampian mak tus meletus oh gampang reng bini mun tak meletus derem mah mun nyekor kalampi jang ngokor ke beuteun pas derem mah lepas ke bayar garo ke bentan ni pas ke bayar ku kiai pasti yang kuida pite persis guling. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Ampun gula datang dari pengajian Tanjung Bumi Bengkalan karena malam ketondu masuk jadi kamu tu macam bismillah salekor bendu anak gula ngereng lambana rasul muntai dunge pokon Allah dia mereng beda jadi gula enggak kadang tak Allah dia mereng beda persis guling keneng sotok tebuk baca towat ya apa gula benih guling
Mula kocak oh iya saporana sing guling. Ketireng laki mun gareng bini si fokus makalah. Bini kalah pak. Ngat ilmu mun kalah the use magareng laki. Mun makalah fokus. Iya laben ring bini ruah. Ada beken gobel jo. Selaki sekejap si bini telejus. Tat. Beda tade. Tonggel. Anu non gila non mun reng bini fokus ni kasih bini porke lap lempo coba lama reksane ajunan ngolateh bagian bu ibu karajin kiai kiai saya ragu ambo sajen bini gule sampean mun tau depa abes mun ta adur gilidur aduh ada mama lempo oh selake tahu sebini magareng sabareng tak ben laben magala enggi temun Sayyidina Umar ben magala mun ketemu ben reng bini ngajiah oh bu kebaik pakolana kenceren reng lake sukses sengkok sukses temun Sayyidina Umar orang satunya lake di sukses gara-gara bini neruwahi kuwa amin ko teh liya ungku ye liya Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Kita ti magdadang sa barang lay torot rekan radio rosak. Dalam radio rosak meni kanina jan radyo. Patay na tanam mo tayo patay. Tidak ada mentorot betul tidak beton. Radio rosak itu torot tidak beton tak nama TV. Reng bini reng sa barang kasilake dai ben laben silake tinggal sota lambu TV. Di lambu TV lesobah masuk ke kamar pasong ke kelencak pas kentang ngerok. Talanya manung ke teh. Cuma bede atoran nah gula ben sampean bagi apolo ben bini mun telo dia kenceren noro Islam noro atoran Islam atanya ke kiai punya nyar sepo tebota penyepen beringin pakis kayu manis tukuan ini kesetuju para ulama mun lambe ni mun apolo sareng nyai mereng terus lagi ya mun apolo sareng nyai adus kelu mari adus awudu mari wudu ngangkui pakaian secara rapi pasti mundun sajadah salat sunat tegak 2 rakaat mari salat sunat 2 rakaat cik mundun Quran ngata maki gelu macocong sampean deh ibu heuleuy macocong ya untung sampean karo macocong mun sayom bendi berin benih macocong pas jaga kedua aduh kiai napa pak miaduh mun apa lo ngaben bini ki ngata maki Quran gelu kau ya kau de apa teu ker kiai to rek kiai mun beri hukum ceureuh beureuh mang demak bede la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah taala tak memberi kababen kecuali sekebuson baben ngalak wudu le kanan mari ngalak wudu masuk ke kamar ngolok salam sebiasa pada langsung ke bini salam pada assalamualaikum ya babarahmah pas baca doa nak arab mari baca doa cek di tolian make bede bom letu ibu di rumah lapakun nun gile nun ma sopan ingat nikah ilmu kan debu kiai ilmu kan sopan ingat nikah setan ni kudu ngampung semak ipa katonun bi Allah taala alhamdulillah kenapa parlona sopan ingat menikah sel hasilna mun olen sopan ingat nikah tak usah keputusan kiai tak usah keputusan ulama tak usah keputusan ustad putar ring dempoh karena olen sopan mun beda pengajian makin panas ingat menikah gara-gara beda semulja al mukarram kiai Malik Sanusi do tangkap piala kayak bini posak korsena amin ko teh ampun kiai abdi tak bebe alhamdulillah engki tinggal hasil nah
tetina pasti ngak jabuna kiai kena ka Allah sopan, ka Rasul sopan, ka agama, ka guru, ka reng tua, ka tetangga, ka teretan. Tak andik sifat iri hati, tak andik sifat dengki, tak andik sifat deng sebereng ka tetangga, ka reng lain. Bagus ala ko ridha karena Allah, karena saya yang ridha Allah, ridha Rasul. Insyaallah tina tepat ingat nikah kada guna Allah. Mulai dari Kiai Khalil, Kiai Abdul Ghani sampai ke abdina beradunan si hadir makin meneh. Insyaallah nikah kada guna Allah. Dari mata guna Allah, wa in kuntum turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Orang-orang salah kau bagus cebon Allah. Bagus apa boy? Mungkin karena ngamri ridha Allah, ngamri ridha Rasul, ngamri kesenangan rumah akhirat. Orang saya nggak jadi siapin ben Allah, isadiain bi Allah, isadiain kenceran ceraja alias warga Allah. Alhamdulillah. Mati tak mati ya? Saja mati tak mati ya? Teh mati. Saya rasa tak mati ya. Adunan serabu kan tu dia tak mati ya. Lain potongan deh. Coba elu bedwi tak mati ya, kemudian ben sambian keduan sambian cek gula kira raja tu satu apa tu Allah, insyaallah sekat tahun lagi mun sambian tak ada tu sana siap lah, mun tak ada laku lah deki tinggi aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun saja kamu berada, kematian pasti akan menjemputmu. Mati jenguni ben sanajan ben beteng setik koko mulai kosokan ben Allah ipakjil ben Allah idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa maju sedetik, tak bisa mundur sedetik. Mati teh presiden mati, wakil mati, dewan Pakaja, dewan, menteri, gubernur, bupati, camat, kelebun, polisi, kiai. Apa mati setong? Gula abdi negeri kamar, sengiding kapur jaga mati setong kau rega dintung. Ya Allah. Pun pas abdi mati kiai pas syaraki ben Ki Ahmad Khalil gento inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abri kata tang abri tahu ka tetangga cek ge bedwi bunang kala mati sete rosak corong gitu kiai. Allah mana apa saya ge beting mati amal li amal sedua mana ge saya ge be amal sedua saya ge be bagus coba le aku ni akhirat tinggal tempeng gula ben sampean pas benyaan ka bagus. Oh insyaallah amin masuk surga Allah. Geng mun pas benyaan coba ben bagus tunggu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engki mun oleh syafaat gula ben sampean pas benyaan coba insyaallah bela bi Rasulullah insyaallah selamat. Beri cerita ampun gay malam gelu nare gelu gay engki kita rabu kan ke mandi saya ngaji beri coba ya mungkin beri coba seru dan teh betul ciki Allahumma salli ala Muhammad. Abdi ni terlalu merapat abang ya ciki yang tak geresak ciki sampai anjuk terlalu merapat tak geresak arokok sambil pul kepulan elong jadi tomang bagi gue sih tak tujuan rokok toh cuma tempat nabi datu rokok agak senikat engki terus lagi engki gue leben sampean beri cerita nih kawan engki aku ampunlah terakhir umat Rasulullah nih ampun labeng tinggal dikunci di malaikat Malik Nabi Muhammad ada bu tang umat kari setong dengan neraka. Allah dari jelina Rasulullah triliunan umat tak kari setong in neraka cipak cibi Rasulullah punten Gusti mung kegapi ampun umat ajunan enje kari setong kabede ke Malik matur ke malaikat Malik apa umat akan jeung Nabi kari setong in neraka. Bahaya engki
pakun sare acapur malaikat Malik nyerem neraka jahanam sare sampai cok sange bahasa dempona sampai depak kerek-kerek neraka jahanam depak kerek-kerek neraka jahanam pas berdering seruan ya Hanan ya Manan ya Dal Jalali wal Ikram ajabu malaikat Malik ari yang arah itu lid ben malaikat Malik pas tole ke malaikat Malik ampun itu diareng teh jo saking ngreng tuan sing nyari tak kira temutan lopa bon pas tole ke malaikat Malik aduh malaikat Malik apa muni seksa lebih sare teh beng panika ampun je diale gula malaikat Malik digento onje emben bedering parlo orang mulja na mulja separlo kamben engkau kasambu pelan parlo kamben mun ben bener selamat ceng mun lopot abdi boleh denak ikalak ben malaikat Malik ro jalan periksanin kaki mi ke parlo orang mulja jong apa lakon kake maksud berdekare sekare na bagus kake tawa bejeng ya wassalam malaikat Malik tak tua Jumat tak kenal ke bengla bengah tak tu ngaji buru ting berde pengajian tak so asalaman kau lama punten mida iya cong lopot ngaraben tapi tidak bertemu deki tanya aksi boleh njak ulama berde bagus sekake cik ning dalam dunia mak pasti keparlo orang sepaling mulja apa lakon kake engci malaikat Malik gulis sabini lambe karo sekalian tahu maca syahadat eko maca syahadat tak tahu dari celeng orang syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pasti pacekak bi Allah taala ning paru-paru ning jantung ni sampai lagi bermate tak setepung ngaber ngeba iman oh niki bila bi rasulullah jong kenal kaki ke nabi ne kaki ya kenyamanan nabi ne kaki gula karo ngak ingat malaikat lambe di dalam dunia nyaman mat iko mat ya Allah dari celengau orang nak odoh menteri selamat amin ya toraki dia Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ya Muhammad oh engki bener alhamdulillah pasti pandi ke kolan Gusti Kanjeng Nabi saya matala ke Kausar pas genteng boleh pasti pas raki kembali ke diri Tuhan nih terakhir bela bi Rasulullah umatah paling cinta ka umatah paling sepang kelina bi Nabi umatah namun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engki gula men sampean pabanyak berterima kasih ka Rasulullah pabanyak maca salawat bela bi Rasulullah amin amin Allahumma pasraki ke mereka diri Tuhan dapat ke swarga yang tak jambur mak ni kena ni pakuna toles itkum minan nar rekarina tentara neraka alhamdulillah umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bela korja rasarah jadi yang meler nih kesedaan engci coba semakin bulan Sa'ban bulan puasa lah para kali berempat reaksi semakin bulan Rasulullah bulan Ramadan bulan umat Kanjeng Nabi termasuk bulan bulan sampean mulai semakin siapin ibadah siapin badan kanggo sehat ngademi bulan puasa babunga masuk bulan Ramadan supaya bulan sampean kolek bulan sampean dan bungana haramaki kalau apa yang neraka engki mari abu ke garwah pas mangkar ke masjid atau ke musalla muncul di masjid atarawi senika itu kalau main berloberan atarawi main berloberan lober ada kampung seleber cak gula tahun ada kalau nyunceng istong daerah nusulul Quran mari abu ke mangkar gula ngampung tarawih rok jalan aduh coba jangan ngisak bentar wina dan 15 menit Allah saya temu judul lah munsanya mak ujeng dapat ke berselebra akili di atas sampai dapat ke Sidratil Muntaha ungguan ingci cecel ikan toni kiai tad ustad minta Mekah Mekah ni kemun tepak ke Syekh Abdurrahman As-Sudais lah coba sampai menandik parabola pecekak dengan Mekah karo mun tepak ke Syekh Abdurrahman As-Sudais sing imamin tarawih ning Masjidil Haram tarawih nak sajus mat Quran tay beji tay sanyo tay ngresower sep nyerep sep kata kotak so nyerosok kalimate ka de ka som seneng di ngaji jadi ngaruku gula ngocak ya dan TV sami maca Allahu Akbar dari Mekah subhana rabbiyal azim bihamdi subhana rabbiyal azim bihamdi subhana rabbiyal azim bihamdi sangang kali
puru jaga mun benduan si Abdurrahman As-Sudais ya akhirat salat tarawih sejam 3 jam setengah coba iki kanton nero Ustad nero ke Khalil nero ning masjid oleh sarakaat oleh ke budih mun tak gale teker ya buru kapingan le kita nyaki benda tangken mengan le teh dua pecong abid ego kali ada emat ke timur na ya ego harapom ni timur na teh tengah kita sakit rola mare conge tiga budi kolek kentelo talam conge kolek pasan sesare Allah mari tarawih kala amek tadarus seneka ning masjid ning musalla aleng-leng seneka baca Quran panyaman mun tegur sesala ndek seneka tegur kadang-kadang tanda lah repot ongku manteri salamata amal manteri terima dosa manteri sabora ting pada mati manteri iba iman ben Islam ya khairat manteri alang bolong boleh rombongan masuk swargana Allah sebab tak langsung ke swargana Allah bi Gusti Kanjeng Nabi tak kala ben hisab Allahumma ja'alna mimman istaqalahum nabiyina Allahumma ja'alna mimman istaqalahum nabiyina Allahumma ja'alna mimman istaqalahum nabiyina ya Allah patetiaki abdina sadaja intau orang-orang saya kekerongin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun bade pamatur bener murneka beneran dari Allah manter manfaat abdina ben ajunan mun bade pamatur salah lopot ben kelero lagar murneka puduan dari abdina tibi puduan ben sepuduh tak langkong nyona pangapora subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.